अहन बदे यमन मरु अपडेट अमकंग लेपा की मेरा दिगिलो को चगे एमएलए सिलुन थांगी मयुम दनों मई कापसी लंबगी थोंग चिन कुकी एमएलए मापन न कंडेम तोरकली मणिपुरी थुगाइदुन तोंगान बलेबाक अमा सेमना बहोन अरिबा सिंहाट एसी के एमएलए सिलुन थांगी युम सकंग दबसिंग नों मई कापसी लंबगी थोंग एमएलए एसी के पुना मणिपुरी थुगाइना बखोंजंग संगसिन मिनेरिबा कुकी एमएलए मापन न यनिंग दबखोंदोरकली साइटू एसी के एमएलए हाउकेलाट किपकेन कांगपोकपी एसी के एमएलए नेमसा किपजेन साइकोट एसी के एमएलए पौलिन लान हाउकिप हेंगलेप एसी के एमएलए लेजामांग हाउकिप थानलिन एसी के एमएलए तुंगजागिन बाल्टे टेक्नोपल एसी के एमएलए लेटपाव हाउकिप तिपाइमुक एसी के एमएलए मुरसंगरुन सनाते सुरासनपुर एसी के एमएलए एलएम खाउटे अमदि साइकुल एसी के एमएलए किन्यू हाउकिप हांगसिंग ना पुन खुएक पिदुन थादरक पसेरोल अमना इंडियन की स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना थौदोक अदुग मरिलेना मथौ ताबा थबुक लौखटपग लोइना मरिलेना बमिउ सिंग फादुना साइरक पिना बतक्सिलगली दिंगसिंग बया बदिंग रंग नुमिदांग एमएलए सिलुन थांगी मयुमदे अटैक सा थक्रब मतुंग पुलिस ना मफम अदुदा संगसिनदुने यंगसिलुबदा कापथोक्रबा AK47 की तोकनिंग फंगबा ngमखिबनी लोइना हौजिकी ओइनादे नोंमै कापसिलंबगी थौदोक कानाना करी मरमगी दमकता कापसिल लंबनो हाइबदु सेंगदोरक लेट्री पनबे आबदि ngarangsु ITLF की प्रेसिडेंशियल काउंसिल ना एमएलए सिलुन थांगी मयुम सकंग दबसिंग नोंमै कापसिल लंबगी थौंग बु अकन ममोंग द कंडेम तौरखिबा लेख्रबनी ITLF की सेक्रेटरी मुआन टोमिंग ना युम दसु सकंग दब कुलाई पाइबा मियुसिंग नमहा की युम की थोंगाल द काउदुना युम की नुपी अंगांग की हलंबगी थौंग लेख्रबनी थौदोक थोपम मतम द मुआन टोमिंग मयुम द लेरम खिदबगी खुदोंगसाबा दगी थोकिबनी YPA की प्रेसिडेंट बुसु सकंग दब कुलाई पाइबसिंग न किडनैप तौदुना वहंग पहुंगसा थकेबा अमदी तमथिना फु चैरगा थादोकलंबगी थौंगसु लेख्रबनी असिगुंबा काहेनबा थौंगसिंग मतुंग द थोरक्तनबा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी न मतिक साबा थबुक लौखत पिनबा ITLF न फोंगदोखिबसु लेख्रबनी अदुगा मथंगी अपडेट असना सुगा मरी लेना कंसल्टेटिव मीटिंग पांगथोकनबा सेम साखरे कुकी जो सिंगी मखुई ओइबा प्रोपेगेंडा की मनुंग सन्ना एमएलए फाव याउना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगा मरी लेना कंसल्टेटिव मीटिंग पांगथोकनबा सेम साखरे हाइरी हिरमसिगी मतंग जो यूनाइटेड के सेक्रेटरी दा BL ngahak thangna tha sigi tang ani da thoki basirol amagi matung na CSO Kuki Soo MLA sing amsung suga mari leina ba makok thong basing na punna tha sigi ani da Mizoram gi aizol da consultative meeting kwang thukna ba matam lep ki adubu state adu da akan ba mung du nong lep tana subana maram orga meeting pang thokani tawrom ba du tokhi consultative meeting ngai thok pagi wari adu tha sigi tang ani da Surasanpur district headquarter leiba Kuki NP Manipuri kim gi office da pang thokna ba cabinet meeting da lauki bani hairi meeting adu da jo united ki convener amasung MLA sing gi coordination convener MLA haukolat kip gensu saruk yakibaga loina na aten matam gi manung da consultative meeting pangthok nabagi matam lep na basu warep loki panbe Manipur thok libe irang asida su da leiba Kuki kulai pai lup singi kadar sing yausilli haina mai kai kya da ngang na baga loina na satnari basu asi handok na miyam na kan mung da lengak ta taksil libani aduga mathangi update asna खुंजा सिंह लमलाई केंद्र के MLA बोमसा उनदुन वरी साननबा थमना पोकपी मथकी सिंह द बेस कैम्प थमदुन ngaksenbagi thabuk paikit kari haina phungdorakle Manipur gi manung kuki narco terrorist ne yamna toina nungmai amade bom kapsinduna landarak pom oiriba Imphal East district ki lamlai kendra gi manung sana leiriba yengang pokpi thmna pokpi sana sabi santi kongbal sabung ko khuno gi khunja sing na kuki narco terrorist ne nungmai kapsin bale fannaba amadi makhoibu taktok kinaba base camp thamduna sabsaba thabuk paikat pinaba ngasi lamlai kendra gi MLA kongbal tabam ibomsa unadun wari sanakre hairi nan makai delhi da leiroba MLA bom sangarang Imphal da thurak pada ngasi ayuk thamna pokpi sana sabi amade sabung ko khuno gi kulgi secretary president amadi nupi lupki lusing bising yauna laikai miyam gi mahut chinduna miyoi kunga mangarom MLA gi mayum da satuna unaki bani hairi unabasida yauru basapung ko kuno village development authority ge secretary ningombam thoibana pause asiga wari sanaba matam da phungdor khibadi hoji kuki narco terrorist sing na nongmai kapsinduna landarak pada gi mathakta pankhriba mitai khulsing asigi lofam sing lo uba ngamdaduna leiriba asi uba yanaba amadi kuki narco terrorist sing mapung phan takthok pena bo fom kunja sing na MLA gi mafam da thamki hairi kunja sing gi mafam sing asitar bu matung de MLA na phungdor ki hairi badi hayeng Manipuri police ke makok thongba DGP yauna mifam ama pangthok tuna ngaksen bagi thabuk paikat na wa khannagani wa khannaba asiga mari leina thamna pokpi mathaki sing the security ki base camp ama hangdok tuna matik saba security forcing thamduna khunja sing ngaksen bagi thabuk chathagani hayeng khanna naina ba asida Imphal East ke SP ama di mari leina central force ke kangbusu yaugani masiki matung da Manipuri legak ta khangal labu matung de lenga ki maikai de order ama thok tuna thamna pokpi ki mathaki sing the base camp am hangdok tuna ngaksen bagi thabuk paikat tuna kuki narco terrorist sing takthok hina banong mai kap le phanduna khunja sing leitana le henduna lo usingu ba yana ba thabuk paikhat kani haibagi thajabasu MLA na pirakre hairi